angai pompong ini. Tap ke afia e toa mafi i ho tau lotonga. Tap ke he eik minista mo ui, pe he ke kau taki o e potunga awe. Whatapat ka te mautolo ai kau whakafofonga i ngā he kau taha whaiongong. Tau kau whakataha he pompong ini. Pea tu mua ke a wato ai whakatapuni ka te mautolo mo mea mai pa me he ope. Ka tā ke u whakatau ke iato ai polkalama. Ke whakataha anga koeni kua ui e he eik minista. Pa pe ke kau taki o e potunga awe. Ke whai ai whakataha koeni pa mok mautolo ai kau whaiongong i he o tongani. Ko uhi pe ko e ngā ue mahu inga koeni mo mawhatu tuki. Tuk whalala mai e he pure anga pa pe he ke kakai o i whanua. Ki he eik minista pa pe he ke he kau taki mo i kau ngā ue. Ki hono toka ngai kina e mo uia e kakai. Ko ia i he whainga maria koeni ko tuk mua ke uhanga o whakahoko atu. Ak nau tolu ai kau taki o i potunga ue u tau kau whakataha e pongpong ni. Ai au tau kau whakataha e ni pa mo e eik minista mo ui. Associate Professor Amelia Afo-Amango Tuploto. Pe ke he CEO, tok tā siare a kau ola. Pe pe he foki ki he tok tā pure o i whare maha kwa iola. Tok tā ana a kau ola. Pe mo i tok tā pure o i waanga wiki tua tok tā Reynolo o whanoa. Tau fia he ku katoa heni a kau taki o i potunga ue mo ui. Ke whakakakato ai whakataha anga mahu inga koe ne o i pongpongini. Kai he ulak whainga maria o koutukuange ia ke he eik minista mo ui. Ke whai ato ha mea taritari. Pea mo whai ato no whakatau kei ki mautolu. Ke he whakataha anga o i pongpongini. Patau toki hoko ato. Malo eik minista. Malo abito toka ofa tukia. Tap ke awhio ai o tuaho tau lotolotonga. Tapu mo e hau e whanua king tupo wono. Tapu mo kuini na naspau. Tapu mo e tamapilinis kalaoni mo e whare o tupou. Tapu mo e hou eike whanua mo e tonga kotoa. Tonga ko e tau mo ae ke laka hake i he peseti e fitu noa a ki nau tolu ko huhu malui me i he COVID tahiwa i he enea o ko ia ki tisema o e taoni. Aia ko e mahina pe ia e wha me i he ahoni. O kou whafofonga ia to e eik paremia o tonga. Mo i pure anga tonga, mo potu ngā ue mo ui, o ki heni ai CEO, pule lahi, mo i kauto ke tāma tau, ke takitai lelei ki mō tolu. Tulo, ki e tau polo kalama o i pongpongini. Mo i whakamalo lahi, i he lele i matangi e tau polo kalama huhu malo i. Lolotonga ai tō taku ai Delta variant i o tau ngahi whanua kau ngā api. O tau ke i malo pe, ko hono whakafoki mai eni ai kakai e toko ua awhe, valungeau, valutolo, me i tua pure anga ki o tau ki whanuani. O mono ia whoki a tonga i he tāke e kina e eik pare mia o tonga, a hono teke mālohi ke o mai whakavave ai ngahi huhu malui. Pea tokoni mai ai ho tau ngahi, whanua hoa ngā ue, pure anga Australia, Nusila pea mo Siapani, Siaina, mo ngahi whanua kehe mo ngahi hoa ngā ue kehe. Kia tek tau tolu i he taimi whaingata a koeni. Nai lava atu i he wike kua o si ai toke tāma tau ai pot ngā ue. Physician Specialist Dr. Veisinia Matoto Vahai, mo e timi ngā ue me he wharemahaki vai o la ke tokonia ai timi ngā ue i he wharemahaki Princess Fuspala i he otu haapai. Ho eiki, ko tok whātoanga i hake pe he pongpongin i he ripoti ko e ni hange u te keike a o e timi ngā ue ki whatu haa mo mo unga one. Pea kwe ai amanaki te nā wao atu ke ongo o tu motu ko e ni. Ko e ngā weni na e lava ia ko no ui ngā ko e kā whataha ai pot ngā e mo ui. Pea mo e tau malu i whanua ai ne awhio. Pea ko o atu ai whakamalo lahi ke eiki tau pule. Eik minista o e tau malu i whanua ai ne awhio. Eik tau Lord Brigadier Lord Philakepa. Neongo ai alo tāmaki anatula na e lava rere i pe ai ngā ue i he loto lahi. Pea mo e tari loto ai eiki ma ai timi ngā ue. Tonga ko mou kau frontliners eni. Mo e kau ngā ue ke huhu malo i.
O ku nau inu e fisi e naua. I he potu tahi whaingataa o haapai veo. Kehe ke mau tauhi e mau pala o mesi. He ikai li e kina hataha. Koe mahi naini o alo tāmaki o hanga mai me mua. Ki Novema o tauniki e pereri o tau fo o. Pea kua pau ke whakahoko ai polokalama huhu malui I he o mataha. At the fastest speed, but still with top quality and international standards. Ke hao pea malu ai kakai whanua. O kuiai a manaki lelei ki he luvat o e huhu malui I he whanga I he si haapai veo. Moi amanaki ki he kāwhataha moi hou eiki moi kāinga o e whoipako. I he wike kahau aho tolu noa. Nai o mai foke ki whehu I ke whine motu ani ane awhi. Ko e hae lahi e pēseti o e huhu malui a wawao. Ko e kutari, ko e pēseti nai o mai he pure lahi ko pēseti walu tolu. Nai o mai pore me I haapai. E laka a haapai veu I he pēseti walu tolu. Pea kua utui au ki ai. O kia e kwa malo lahi ke kau taki lotu, hou eiki, ongo ko wana, I he ngahi kuna kafa, ko tau whakahoko. I ta au ki mua e tau polokalama huhu malui, o tau ilo I whakapapau pe I he tuu whamaman lahi, kai umaa e Pasifiki, o kia I pe kakai o nau whakawhepaki, ai polokalama, ai potunga ai mo ui. Koe kakai koe ni koe ki toko si I pe ki nau tolo. Tau pe he koha toko te au. Pe o ku laka hake ai. Pe au kia I e kore he ni ke kau whaife kau. Kau kulupu lotu mo tau ka inga. Ke tau loto hanga maarie. Pe tau loto tākanga e tau fohe. Mo tau loto talangofua mo tariangi. I e ngai taimi whaingataa koe ni. Pea ke tau mao foki e tau ngai mau anga whamatala, me ngai mau anga whamatala, ai pot ngai mo ui, o ki heni ai toke tā, kau toke tā ma tau ai pot ngai mo ui. Ke nau o atu ai le leitaha, kia teki mou tolu, ke mou whakahoko aki, ai whiri to tonu. O ki ai foki ai whakamalo lahi, ki o tau ka inga I fisi, kai umaa ai ofisa, whakawhetu utaki, ki sione whinau kai o maa Dr. Masaso Paunga. Whakamalo lahi atu kia teki moua kai o maa o tau ka inga. I e ngahi ngā ue ko toa pe mo kalu se whai. I e taimi whaingata a koe ni, o mahu inga ia, ke tau hanga o eke. Koe ha o mea e whai ma ai whanua whakatui pe e taha I e tahi Pacific Saute. Human rights versus social obligation to the national society of the Kingdom of Tonga. Ko whehu I mau inga eni ke tau eke. Ko eku self-interest, pe ko wau, mi, pe, I e taimpo toa pe te tau whakahoko hakalu se whai, ma e totaha kilu o tongani. O kuei ai kore ki e ngahi siasi, pure ako, ngahi mātua. Ke tau tokoni mai I e polokalama huhu malui o tau tāwalu ki o lunga o kulotonga lere I e ngahi kolo ka o mai ngai api ako. O kou tala monu atu mo I tua ofa atu ke teki moutolu pia kou whamalo lahi ke CEO I hono tokanga I kina whakalukfua ai polokalama huhu malui a tongani katoa. Ka o maa Dr. Ana a kau ola medical superintendent hono tokanga I kina o e waa ki he whare maha ki kai umaa a Dr. Reynolds of Anoa mono tokanga I kina whakalukfua ai command center, frontliners, pea moe public health, pea moe tau polokalama huhu malui. Kai umaa a Dr. Ofatu kia une tāke kina ai polokalama ko ia ki hono whakakau mai ai kakai o tonga moe ngahi tālanga o whakahoko. Moki mo tolu lolotonga e taimi whaingata koe ni. O koutu au whātu. Whamalo ki he ek minista ko I koe lea taritari mono whakaata koe au e whakataanga e pongpongin.
pe ka pau pe o kaito iai ha tānaki pe me he kautaki pe te tau hoko atu lewa ki he whehui pe mea tek mautol mo e tari o hange pe koe anga maheni. Malo apito. Statistika. Tunga kai pate hanga to o mai ko tau ko ka tau to papa te ate na pe o me achen. Malo bito sio. Kore peke hufanga e talwa tapu kakato ko osio na fa ke egnista ka ta mo ke fenga mari ko ni ke o atu pe ki fa matala Whekawak mo tūnga ko kia e tau humalui, e nea o mai koe ke pongponga nea fi. Oku ke i lere i matangi pe ai tau mua koe pot ngā ue, ke mau whenga, mau rere i taha, whakataha mo whenga ue ake mo e kakai whonua, ke whakakato e humalui ko witaha iwa ke toko ono mano tupu, a ea o ngau i he waha tau koe toko ai tau taha walu. Ki olunga. E nea mai koe ke pongponga nea fi. Koe whalufua koe ne kakai o tongani katoa ko naumau e tausi e taha pe koe huhu e taha ko vitaha i wau whi ungai mo toko tolumano hi wafe fitungi au fituwha. Pea ko lahi koe ki nau tolu koe ko naumau e tausi koe o e AstraZeneca huhu koe ke ko vitaha i wau lo ua e ngofo i huhu i nea umai ke pongponga nea fi ko toko uamano fituafe te au ni maua aia koe anga koe mau wha peseti ki nau tolu koe toko lahi koe kakai ko nau mau e tausi petaha umei mei koe peseti e ono tolu e kakai koe o i toko ono mano tupu koe mau whaka amu koe ke huhu malu i ki nau tolu Pea ko ki nau tolu koe ko nau mai foi tausi e ua. Koe pesete ono tolu, pa koe tausi taha, pa koe tausi e ua, ko pesete ne wha tolu. Koe toko ono mano tupu, ko nau mai ua ua e ngu foi huhu AstraZeneca. Malo ki update i besi. Malo betul lai no. Ya hao kare ke lami dia ni. Pate klinikol ha tapi. Ia mahalo koe ki kapape te whahata pe tai mini koe aku te pe whoki e taritari ke tau mai tausi e tolmano noa walunge au e ahon e puna koe ni ai anu sila he ahoni e fiafi aia koe tokoni a siapani aia koe hoi puta wha mui taha e te mautari aia tau mai he ronoa fiafi e anu sila, puna koe anu sila koe o mai whoki tokoni koe ni siapani whafo mai pehe COVAX facility ai WHO aia koe o koe ai pe ai ko i framework co-sharing e ngai whanua koe pulahi e nau me hohu malui Kana hanga rewa o co-share pe koe wahe ati e COVAX ke ne anke kani whanua koe nau koe nau lawa o whakatau aia pau hanga rewa he COVAX o mai matangani Pero tui mahalo koe mea angaini te o hake he taimini he kau e tokoni ai office e WHO patahamoia maamani ke West Pacific Region hono whakai ai e COVAX ke awhi mai ai tokoni ke whangifonua i ke Pasifiki he kuosi ai e foi benchmark ia tau pepe e foi whangatangata e COVAX o nau pehe nau tolu au ton peke pes ke ngata katoa maamani pese te wanoa e hukumalui kai toki hiki hake hafonua o vai kana e pehe ai ne koe kau ia he ngahi fo amu na tau fo amu tongani pena fai pe kole whangifonua e Pasifiki ke tokoni e kautaha moia maamani hono whakai ai e COVAX ke o mai ha whanki whangofua makehe o Pasifiki hau tau tokosi koe ngā ke tau aluta tolo ova he wanoa pe ka pau e lava ka kato ai pe usai ai pe ulaki pe ku tau tokosi pa koe ua
He ka pai ho mai e Delta ia ke whangiwhanua i ki whatu tāmake o pe kanga pe koe ni tausio ki ai ki fisi. Ai ko ngai mea ko tu ko ton pe ke tau whatonga i e tokoni ko ia ko taha moia mamani i ono kau whaki ha ke whangiwhanua i ki Pasifiki. Labi mono a tongani. Malo ke ofa, ke a mea te ki lawe ke kai pe tau. Tau hoka tau tolu malo. Malo pito e CEO ke ki fehu e nia tulo make me COVID taha hiva. Ne ma ufuga ne afi whamatala pa me Tasmania, Australia o ku nau hanga nau tolo whakangata hono te whawhulawangi pa me tongani kautori whai a kau pe he o kuike ke aha palani a tongani whika aki pa me hapalani pau whika aki pa me katoa mai COVID taha hiva ki tongani. Koku ki whehui pe ake, pe koe haa e tare po ngai mo ui ki he whakamatala koe ni. Koe ano moni nene tau oho wale katoa pe. Oho wale katoa pe a tongani, oho wale mo e pane oswai e whetutake e ki minister ia ki Australia. Pe koe haa e uhuinga e fo i whakamatala. Pe ana o huia pe whenga maari o potanoa me ofisi koe ni o Australia i tongani. Pea koe nau whakamatala o nei o mai ka te au, koe nei e savea ia ki tongani he tau ko osi. Ai nei ki savea ia nei whai pe ia, he taimia ko kei whai e koe ai teu a tongani koe ke COVID. Manduki nei taimia nei te kia hatau palani, nei te kia i hatau lab, ke whai ai CV. Ai koe ki palani koe ia. Ai koe ki whakamatala e koe ai, koe nenga aki he ongo state koe ni. Mea pango pe ko Australia fo mantui o ko taim ko o fai ai e talanoa ki he COVID tahaiwa. O fai teri hape fangi pule anga for state ia. Ai o pe fo ki pule anga ia o Tasmania mo Victoria. Ai fai teri pe na dole. Pe ko hai a fahinga formatala te naunga e aki. Ai ko tunga wi ai taimini. Pena mau tano mo to me office ni he ko tonga ngawe foka tonga ni mo nusila ke papapau i ku ke taulava da to hu ki nusila dai to ya quarantine ko quarantine free travel ai ko tonga fai save ai update nusila ya mo tonga ni hotau capacity ai ko ne tuana dai mini tau pepe ko foka muy tahai ai anga ko tu mateu te wa tonga ni ko me pango ia e kai ke ngai ake he ngo state ko ni. Ngo state ko ni Tasmania hanga hi fa matala ki mui ang. Kana no fo na to ki fo isave na fa hi tau ko. E ko fo tau ki fo isave ai ma ko mi o vai tau ta mo tua na ia. Ai o ku ka ke. Ko fo ke tau pule kana to na fa deli ha pe na to he na fa hinga tutuni. Ka ko anga ko pe ai fa amo e hanga e Australia o whakatokanga e ki ngai koe whai manusila. Ka pau tēnā hanga o whalala ki ai, o ngai akia ke whai ake ha wharei o ngai pureanga koe no Tasmania, hilo na lili wai nau tutuni. Ka koe ngai mea whoke ko Australia ma mante who takta whai te riha pēna whai state. Ika ke lawa ha te state ia hua tuka state ia wasi ai pēna o tutuni. Ai koe mea whoko ki onga state koe ni pau. Ia pe whaho wale ka tope ka te tau tōna. Ka koe anga ia e mau i taipini. Koe pese te whitunoa koe ni koe na tau holo hifo pe mihi ono nima o alu hifo ai o auen ki he tahavalu, tau tahavalu he taimini. Koe pese ti koe ne whitunoa u whaigai whakaamu. Koe hae whakaluku fua o e population e whanua. Pe ko ha tau pau pe o hange koe ni koe tahavalu o ngata i koe huhu he taimini. Koe hae... Koe fo i pese te whitunoa kātoa e whanua. Koe hange kena e whametala te reinolo, koe ono mano tupu ia, koe tau tahavalu ki olunga. Ai koe tāketia koe tahavalu ki olunga, o me mei he ono mano tupu. Ka mu mana tui, o tau whaamata to ke tau huhua o ke tau tahaua. Tahaua, ke tau tahawhito. Ai koe o fuefa amu o mai fo i pese te hongo full me ai. O tānak ke fo i ono mano tupu koe ne whakametala ke a reinolo.
o hake le vai ke tau pesete fit no o to kolahi o tongani ai ko whakamu e hu to fit mano i tongani neongo ko ta ke ti group ia ko no tau whakam ke te mini ko to ko no mano tu ani ko ne whamatala ke ai to ke ta reinolo ai ko wa ko no pesete ono tolu pesete ono tolu ta ke group ko o vai tau tavalu tau sia o ke ai hu aki pe ko pesete fa tolu ai o tau ta ke te tol malunga bit o tau ta ke te tol ke olunga bit ko nga mandu foki ko tau ta hai ki lalo he ke na hu na to na whanau. Te ke whakaata mai huku ia ke kau whanau. Ai au tau whakaamda tolu ke tokolahi tahe ka kai lalahi. Mo youth e huhu malui. Ke ni hanga malui e ki kulup ko ia. Ai koe hui ngai he koe toi tokolahi ang koe ka kai ko huhu malui. Koe mea ko maua head immunity. Ai koe pesete fitu noa o tongan katoa. From first dose and second dose, Naya, adverse, like any serious adverse reactions? Yeah. Okay. Anna can talk about it. Anna. There were a few adverse reactions. We call it adverse reactions because it happened after the ai hu ma pena mo osi mea ai ka toa pe ai ki mo tolu na ai tokota na tau hiwa ngofutu na malolo pe ai aho ta osi ai hu na ta na I na hoko ia I baba na hange ko fata pu na tamato ko we call it adverse reactions he na hoko he osi ka koe tuia a ki mautolu, koe ngahi me, koe umea koe nai hoko ia, koe ngahi ma, ai koe tōtā koe na malolo, we think it was a cardiac, koe maha ki mafu pe ia. He na iai pe hono ngahi maha ki o tōtā ia, koe ni pe tōku malolo ai. Koe tōtā koe na tamato, it's too fast. Ke huhu pe ahoni pa hoko ai pe ania ahoni pe. So she would have aborted miscarry pe she would have miscarried with or without I so but it had to be recorded because he mea pe femau and I hope mea ko ya he osi ai ko mea ko ke clot o te ke ha mea pe e rekoti I uhu koni ko lava I uhu koni ono mano tupu ako tolu hiva festosi ko second dose iyo ai uhu koni ko osi lava tike ya 80,000 doses yeah ai ko so it is a to ai be ave fanga maria ko ni ke appeal pe ko le pe ya ke kai fonua ka pau tau hanga o whenga I ke tau malui e tau whanau. Mantu ko tau tahaua pe whai ke o lunga. Ka aku kei puke pe whanau ia. Na ia ki tau ono ina malolo I fisi malo. It's a young age, 15-year-old died in Australia. Na te kei ke huhu malui. Aia ko kole pe ia. Ko osi o mai he sainisi ia. The science shows us ko kakai ko ni ko na malolo he taimini ko kakai ko te kei na huhu malui aia ko kore mo mai mo ke tau huhu malui ka toa kai fing ko inga ka tau hanga malui a ki tau hongo tau taha ki ta I mean from birth ki tau taha ko he ke o ko ka palani ke no huhu he taimini he te kei ka faito ke na tolu a ko faito pe me tau taha wa o whai ki olunga ke vai taha I community. Koe mea taha koutou apiola toai ki kakai o whonua. Ko ki nau tolu koe o si ilo o lahi taha nau puke oa o ki hono tauhi I he ICU pe kono whakamanawa. Ko ki nau tolu o ki kai ki nau huhu malui. E fie mao e kaunga au e toko lahi a tongani ke nau toka nga he kakai pe
He koe toko taha koe e puke i he ICU. Me ke whie mau ha toko ono ia o kaunesi ke nauhanga o tau he toko taha ko ia. I he for i shift. Not, and we probably will do 8 hourly, 12 hourly shift. Aia koe ngā ue lahi ia, ai kau ngā ue, ai pot ngā ue mo ui. Si iange ai huhu ia. Si e ngā ue koe nei, hono roll out koe nei huhu, mana wawat koe ke u kolo mo, u motu, ai ni ko lolo tonga lere taimini. Koe ngā ue koe kono toka ngai ha taha puke lahi au pito, e whemau ki ICU, koe ngā ue lahi au pito ia. Pea, koe ngā ue ia koe o ku whai ai more, ai mo ui, ai kau toke tā, ai kau neesi, o nau toka ngai ai kau puke au pito. Aia koe ku kore atu pea kia mei he ta whaaki kone o nau teu ke nau whai e ngā ue koe ia. Ki he kakai o e whonua, mo ofa mai. Hei kai ke maulere mai, i he pot ngai mo ui o atu e mea, o ku hala, pe ko ha mea, o ku te kiai, o ku mausio atu, e kovi kia ki mo tolu. Koe information ko alu holo koe nei interneti. Koe information mo oni ia, that's misinformation. Ka mou ka puke, la lahi, a ki mou tolu kona o mou kalo pa mou toi whenga ke mou hanga o whakalotoa haki toko si ke oua te mou huhu. Not only te mou puke la lahi, te mou o mai ki whare mahaki, te mau kei whai peo mau whatongia. Ka e lava ke more ai mo ui, ai kau ngā ue. Ae ni koe ku mau o si huhu ki mau tolu, o taritari ke mauhanga o toka ngai ki mo tolu. He hange be o flu ka pau te tau puke tau tolu ia. Ka pau e fulahi foi dousia, ka pau e au ia tuia ka taimi kua holo ai malohi o e huhu o hange ko hoko i muri. E lava pe ke la vea ngoftu, la vea ngofua e kau ngā ue, ko nau tolu na ngā ue va ofi, pa mo e kakai koe ni ko o kupuke. Ko mea peo ko hene ai pongpongini, ke u kore au ki kakai e whonua. Whakamore, mou kau mai ke tau whakahaofi o tau whonua. Whakahaofi kau ngā ue ai whare maha ki. Pea whakahaofi ki tau tolu katoa mo tau whanau, mo tau whangamongo puna mui mai. Malo. Malo au pito ko toka ke whaito koe ni tolmana ko ai koe ke tau mai aho niu. Te aha whunua kehe ko mahino mai te nau te tokoni mai i he hirikone a siapani. Aia koe whaito koe ni o tokoni mai siapani. O ke ai pe whoki ai tokoni a Australia. Nai osi tuku pāpe Australia tene whaki mai ai whoi tausi e whamano tupu. Whamano ni mawhi. Ai au tau osi ngāwe ake ai e whoi tausi e uamano tupu. E whoi mea koe. Ai au kei toi pe tausi e uamano tupu. E lava ke tau toi ngāwe ake ke kau tau tahawalu ki olunga. Ai au tūtari whaki pe ia kau maongo i matol hange ka whiunga e tau tahawalu ki olunga he tausi koe na Australia siapani. E taimi ta tau o ku osi ai e tuku pā mai mono sila ia. E te nau o mai na tolu ai tausia he kalasiko ka Pfizer ki he tau tahaua ki he tau tahafitu. Ka wai mo ke ngā ek moia he ka kai o ku wheitama, kai whiwhino wheitama o nau whemau ke huku na tolu. Ai a koe tui he taimini. Pea koe mea mahu inga e whewhehu i he ko kātoa ngahi hukumalu koe ni koe utokoni kātoa. Utokoni kātoa ki tonga ni pau tau whamalo ai ke ngai whonua koe ni. Angi koe COVAX, koe WHO, me ngai whonua koe na mea ke Eik Minister. Malo. Kata kumaka ki whemanga ki lawe ki he uwaka koe na uwaka na emanaki ke tu utamai, no kau pasese. Pia moha e uwaka ku whahapalani ke amai ki nauto. E lawa whaimaki whamalala ki he tawhakoe.
ke ai ka Reynolds ke o une tonga i ka Ule vaka. Reynolds ya itali de e malo bitio ko tu mo o si me ai beho wei ka ma ka kai fo wana tau mo fo ke tau mai vaka pase se ta ya ho ni menu si ya fata tau ki ngai fa matala mau menu si la ke tunga ko ki ai covid ma fola ko e community ya nai fa ile tu tu ni ai a commit fa fo no ko ke ngai ngau fa va ve NMC ke tolo e vaka ko ya kai fai behano vakai e tunga ko ku ia nusila e ne ab ge time fa fi maria nge tunga ko ku ia ko na community transmission petoki a fango fore va vaka ke tu tama ki tongan e ku ko tu mo se me ai pe policy lo tonga ko no fra foki mai ko tau ka inga ko me muri o ka pau ia o na ia fono o high risk pe tu fatu tamak o tau whainga peke o mai ki nau tau ka whanua koe o low risk pe kusisi ang ai tu lawe ango fua koe me COVID tai waki mua pana wha koe ki tongani ana tau whangau e whokon home ka o pāse se koe me Amerika mga whanua pe ki Nusila pana toki wholau mai ki ka koe tunga koe kiai koe Nusila koe tai minima nau community transmission o ngali high risk pe aku ki whakatatari pe ka mau wakai whakaaho pe mo whakawike e tuunga ko ki ai pe e matuunga ai hangai whare ave ki he komit whawhonua ke nā tok tuuni po whē time whiunga koe ke o me koe kau pāsese ai a koe tuunga au ki ai nei pe wakana e tonu ke wholau mai mei Vanuatu i e ahon kaku toi kanseri pe waka ko ia toki e toki o atu pe a whakamatala, whekawaka po taimi ko reschedule ki ai waka ko ia. O tui pe mahalo, teke whapapau i mai po koe weekend po i kahau. Koe toloi koe waka ki Vanuatu Koe uinga pe toloi whatatau ke whamatau kena maumai pongpongimi. Matunga pe ngai tunga whateknikare pe ke waka, ai nau waka i pe ke whapapau. Kena toki whapapau i mai taimi ko reschedule ki ai waka. Ki isu ya koe ni be tonu pe no whakarea atu. O whakawaki pe mo me kautuku waka koe fisi. Koe mea koku palparema mau whetaulaki pe mo ia. Koe ngai whakamatala. Koe ngai kautaha ngongo kunau o mai whakamatala ke. Paku mauanga whakamatala pure anga pe me kakai pe anau tono. Koe ai koe mea koku kai ke fuloko mahi no. Koe ha koe tu unga totonu o whengawe aki ai pure anga pe me kakai koe kautuku waka koe i fisi. He kua uen ko ave tohitangi ki he whare area. O whikau aki pe me kaweinga koe ia. He ku koe ngai mitia ni ihi nau whaanga i hanga tonu e kakai i tuku waka i mea o mai nau whamatala. Pe o koe pe me ni toka taha o ngawe aki he pure anga. Ke mai mea whamatala ke tuunga ku hoko ki he ni ihi koe ni. O pehe he ngai whamatala ia o kai ke toka ngāge pure anga ia pe whawhitu utaki. Ka koe whehu ike omi mua whamatala pau a ngeki ai pure anga koe hae whengawe aki o kua o whai. Mo lolo tonga iai e ngai whengawe aki pia mo ni ihi koe ni koe e kautuku waka koe ni fisi ko nga ke taha pea whamatala ke kakai whonoaga au ai hanga he ngahi mitia whefusi ake e whakaukau e kakai mo na fe marere aki holo. Tapi koki kamata pe ka toki ya whamatala Reynolds. Koe o koe whakapapalahe o pito ke si kau tu waka e fisi e kau tonga. Mahina o pito pe whoke tunga kunau iai. Ka ngata pe kau tu waka e fisi kau e pembe kau RSI Nusila. E neongo pe tau hao i tongani he tau me COVID ka ku o koe pe e tau wongo i kinau tolu mo e tunga kunau iai. E mahina o pito e whaingata o nau to whangai. Pa koe tau whakamu whoki ke nau whoki mai. Ka koe mahina whoki ngā o e COVID e vailasi. Aia
ko monia nei ko ngahi palpalema ko ni ki fisi o hake mau pe ia fata ko ni ai komiti fa fonua NEMC pe o kai ke tuku haivi a komiti e whakaamu koe ke awe ha tokoni ka nau tolu whakai matala ma whakai se niti ke whea wake nau ngahi whea mau whakaaho e taim tatau ko whawhatongi a ke potungawe koe ni ki muri ne swai pe mo wheinga ke whakalolo e ngahi visa ki Australia ki he pule anga fisi pe whai mono tokonia e nau application me he komit whakafonua o ku whakatongi ake potungai ki muri. Ai ka potungai ki muri o ku mauhanga o anga teki nau tolu ke nau whai whetu tak ko ia kia kisione, ko kisione fi nau ki fisi. Ai a koe focal point ia e pureanga. Mahino whakamau he o ku ngai aki a kisione ko hinga he ku ne whetu tak anga tone ke ki kulupu. Isuva, kautonga, o nau tokoni e ngahi palparemba pe whafau mai whamatala. Ka koe anga ia e kumau ki ai he taimini pe hono moni whake koe whetutaka hanga tonu e taha e lava o tuku. Pau pe whoke na whetutaka hanga tonu me pe kakai ia. Ke ngahi kau taha o ngongo pe o koe hotua koe mea pe o koe ke tawataha ina pe ke nau whai. Ku mawhaka ampe whoki ke hoko ai ngahi tokoni ko ia tene whea wata a ngahi loto tāla a ngahi mea pehe. Ka koe mea pe o mawhaka ampe ke mahinu ka teki nau tolu, koe tuunga koe kuia fisi. Hanga pe koe mea ne lawe ke ato ki tā reinolo. O whatu tā maki a pito e ka whakawhoki maa tātai minu. Koe telo tā koe i fisi, koe tau wala pe ki fisi o mai. Even ka pa amaha toko hong fulu. Koe ni hau ia te rota ki tonga. Pea koe ni tuhe taimini na mauhanga pamato ta pouka nau tolu. Ke nau whenga ke huhu malu. Ange pe koe whamatala ana. He koe nau huhu malu i pea nau tolu na whama. Ton ke nau sai pe nau tolu. Ka lewa ki malona i foe ai utau whakoe nu tō i fisi. He neo ngā hamea whewhe utau whanonga pe o ku lele i matange na huhu malui. Pea o ku hange ka osi ka atoa viti levo i ai. Na wao no toke foi head immunity ki okatopa. Ai a kui ai tua melie au ki ai kua holo au pito e bailasi. Whakaitaha mai kaka e tau huhu e tau toli tongani. O tui koe au tuke foi taimi koe au tau iahat toka maari e anga whanonga pa tau lava ke tau whakaukau i hawhai whaunga e taha e maluang e hano si whaingai mai nau tau. Ako ne tuhe taimini whatu tāmaki au pito. Whakatu tāmaki au pito. Malu e ki lawe pia Reinolo te amete ke tānaki ai. Ia, malu ki tānaki pe, mau os kakato pe ai ngai whamatala ia ku mea mai ki ai e si au. Ka koe whataungia koe ni, koe koe whataungia u whaingofua. No whainga koe ke mape i koe no whafoki mai ki nau tolu. Ko tui pena e ka pai whafoki tau manatu ke tau kohiri, nei ai pe isi u tatau ke tau whainga koe ke whafoki mai o tau kainga koe me India. Ai a neo ngoe tō e tau mahaki ai ka nei whai pe hono mape i whinga o aki mga hiku whikawaki, po koe hae whaunga maru taha koe ke o mai ai ki nau tolu koe ki tongani. Ai koe tunga tatau pe i aku iai koe o tau kainga koe fisi. O ku kono moni o mau si ofa pe ka te nau tolu, ka te mau wakai i e ngahi tawhaaki ono kātoa. Mo e whaunga wako e malu ai koe whanua mo nau ngai moui. Ki mua pa mau whahoko ha ngahi whare i ki he komiti lahi ki ono mai ki nau tolu. Ulai pe ngai whakaukau ko o hake ko wakai pe ngai mawanga o ngongo pe koe o mi ki nau tolu ha wakai tahi, ka ku au kai ke whainga fua pa ku whatu tāma ke tūpunga pehe. Ko inga tau pehe ka tau o mai atoko te au mei fisi pa nau puke ka ato hai waka. E whewhe lewa ano toka ngai nau tolu ko hai e kau ngā ue te nau toka ngai. Pea moe fwoi toko te au ia ko ia. O ku osi mahulu atu ia hei mi malawa ko i pot ngā ue ki nau lava toka ngai. Ni tō lai pehe. Ka ku pou pe ki he ia ko ne mea mai kia si o. Whawhiawhia
lere ke olunga na humalui mo tau whenga pe mo kintau tolu ke lere ke olunga ta humalui ko ia o ka pai o mai di nau tolu o kuiai pe tunga whawhie maari e tau lava matuwaki ka hakoa palpare mai tonga ka ko ia pe malo. E ke peki whikawaki mo the AstraZeneca vaccine. Nei, mo ilo nei a study as to half or one or how long it lasts. Malohi o teke. Whamatala ko kau te mini, it's just the Pfizer. Mantu ko Pfizer na uraki roll out ko ai o vave taha oska isleli. We are all getting it from CNN. Of course, and a little bit come from WHO as well. Aya okuna osi oku mahino pe ia oku weine ai malohi ko o malui ai Pfizer. Ai ko Pfizer ia oku lahitaho no ngawe aki ngai funua tu malie ai ko na tona vave ko e na u malui. Ko AstraZeneca ni o tau mai ta tolu e na e kamata fuku na tolu ko i ulope panau wai ko palupale ma panau ta ofi na tolu ya kana tarika ta punto ki Pfizer ko Moderna ko so o kai ke mahi te ki ai ke mahino pe kui pe Wayne ai pe holo ai malu i o e mea ka kai ko ha mea fo o ai holo ia o e mi malu e hu malu i ko e flu vaccine, flu shots. Ai ke kau matotu ai I muri. It's a annual thing. Oku annual thing. Ko e hukona tidi ai ko e hukona tato ke iki alak te hukona tau fa. Osta ang full me ai kapau ke lavea e te to hukona. Ai au ko ha mea fo o ia. Oku ai pe foi taimi oku ka ke kamu manatu I pe ko tahane ngahi vaccine na e whainga whakawale ke whai mo develop ke lava o mai ko inga ka whakahawhi ka kaitola. But was proven here o lava o whakahawhi ka kaitola he nau puke pe ka koe ke na wau ke ICU ke puke lalahi ko i koe whai mate. So AstraZeneca, we don't know yet. Time will tell. Time will tell. Malo ke fa ausi spesiale ke hai famimita gan itu magan ke lau fakanga gan ke fika aki pa mo pehe ko ke kakato ko hu malu I pehe ni I tau tea I ki nau tol gan ne ke kau ko I pol kala hu malu e pureanga. Io ko mahal ko pol kala bene fa fa to ke ta ofa mo ne te mi no fa mai no ne la franga ko ke hu maloi ma de foka tu ta mini ko ta la ko e tan hiwa no hiwa o fi mai ke hu maloi to ta ko to o fa ta we fa maloi ai ko la franga ko ni fa no ti peiti I fa le ko hikai ke to e fa maloi ka o ange mafai ki he potungai mo ui ke nau whakau whakapotopoto aki hanga I whakamatala o whakasainisi mo whakaethika ki mua pa nau tokanga ai ha tohi whakaha pe ko ha public health order ke whai aki ha no whamalo I huhu ai ako ngai whakakawa whakapotopoto ke ako hinga pe ia ka pau kua utunga whakatutamaki ai fu kautai huhu ki fonua whakalukfua ai ko ngai whaka kau ke au paulewa ke whai no si ofi ngahi whakamoni hangi ko ni ko me ko ni whamatalaga ana o kuia be foki ki side effect ko clot ta wepe ko ai neongo ko haha molofia to ta he to ko tol kilo e ase ki foi clot pe neongo ko ta o si lava ta to si vitonga no ilo I pe ko si ai me fai to ak ka lava pe ke to mui ai ko ngai whakapoto o koe ke tonu ke tau whamalo Hi ta toha ta ke huhu ka pau even ka pau koe ki foi chance ke side effect
ai ko hinga whakapoto he kai ki tau hanga tau ai ko mai ko ke poto moi te mau whakau pe ko ke tonu ke tau whamalo hi everyone ke hu neongo ko ki foi chance ko tau whamalo hi pe ka pau tau pesi te au inga ke tau malu i to ta neo ko ka talanga ta kai ke tau hanga tau te e ta matalanga ta ka pau ko chance ke ang ki foi klot ki ai ko hinga ia no mai ko ke fai no whakau ko whakalelei ko e ai penga hi tu unia ange ko ni ka pau ke ka tama utai hu e ka ki te mo fu ke mo te o holo mo dola fe tu mo no fo ma mo api e ka pai to mai maki ko te ko ngahi tu un fa poto ia ka pa ha ma ki ka fangi me pe ka ai e fai no fo ko pe ai ko hinga fo ilao ke mai ke fa ko fa lu fu at fo noa ai ko la pite fo ka ia ai ngahi media sosial ni Facebook apa he ya ki pa no anga no ta dia na toro na ko extreme ka pau e fai nge ku wa ke tunga ku tu tama ke api hangi ko ni ka pau ko Ebola mantu ko Ebola fa lifia nge he ko iti ka pau fai nge wa ho malu e Ebola fu tu tama ke api to o e ke Ebola e ta sa to fi ma o ya ke ta a ke va ve ta e ko ne ma fola pena ku ke mate ko ya e foi ala wa ai e pe he ai anga no si ofi me ko ko hinga pe fa foi lao ia ke covid e la pe ke mo ma ke ta fa tu ta ma ke ai e pe he le va no fa to nga ia na ia ko nga he ko aspe ta ma Ebola ia ka va ta ma he ni ta ma ka ta apa ke ta te ta ma fa tu ta ma ke ai ko hinga foi lao ke covid mo nga hi ma ke ka koia ai ko siapani tos kan me siapani ko ia ave wi ka o ki hapai ya mande foko hapai o ku e fe unga pe ia o vai hapai e ka te fe nga ki tonga ni mo e o ya ka te pe mo niu ai ka ngai mo tu ia ke ave ke mahalo mo lave ibe tai mini ai report fa statistika ko lahi ai peki a ni ko ka tau te fito ke ta wiki ke fangi kakai osimari ka na ke ta wiki he ngahi he ta una taha ko ni mo hi lahi au pito ka hoko foi ai hoko palpare ma ko ni ke ngau aki he kau endi vaccine ko ke nau tu aki ko kamata ni fe tu ko ai hu me ai hu malu yo hange ko nau ngahi tui me nau tau kame ka ko wa pe ni wa mo ngahi tu aki he media fa sociale ki he ngahi lahi ko ne mate he pe ko mo fa no ngai ga malo ka pau ke mo fa no ngai u la biton ta langa e lahi ko mate mai mi tau taha frai mai ai ki ai ko fe ui pe akuia he ku hange alu tu kwa ki io alu ki he hu manui ai ko fe ui pe akuia ko to ta ko to pe maha ki ko to pe ku pekia o ki ai pe report ki he mara tunga inde mate oi o ku mahine ta fa ka ku tu he ke lava tu kwa ngi na ko me afaka ka ko hai me fai ke tango ngau ya gai he ni ko ni ko ke na tu ke malu ie fai na fa matala ko ya ke to ve fra loto la ia ke na ka muy be mo ni ie fo noa ke tau ka ve ya ke me e na tu ki ai apa kau ki ia ana kau ki tali tu pe fa to ngai ko hu malu ina to kamata pe e peleli te ke lava hata mahina e ono me ai he ke te tau blame ta tolo e lahe mate he pa ko e lahe koe mate ku te ke whakama opo whaka statistika ia ke ilo i ke tau sio ki he mortality rate i he o compare ki ngahi tau koe ki mua so these are all the misinformations koe o
na aku talanoa ki ai. Koe ngahi whakamaha mahalo o ku whakatu utāmaki a hono whetuku takai holo ki he mo ui ai kakai o e whonua. He iai e toko taha ia o ku ikai ke fuu lelei ai ne whakakaukau e tu ia ki he mea o ku mai he toko taha o ku ne whakamafola pe mea he Facebooka. Koe ngahi whakamatala to tōnue ni o ko atu e ofa tūkia pea moe waa whakamatala ai wharema ai potungawe mo ui i he taimi kotoa pe o ku mau asia toa i he mitia pe he ni o ku asia toa o ku whaiai ngahi tālanga ko e whelafo aki i he retio pea moe u polokalama pea potungawe mo ui o atu. Ko mea pea o koutu iau ki ai. Ko mea koe ke te haua tahi au tala mai whekao aki moe o kulahi e mate i he tau kohiri. Koe mate, it's a way of life. You are born and you die. O koe ngahi mahaki, o kwhai mei ai mālolo. O koe ngahi mahaki ke infant ki kaureka. Te nau tuulawea ngofua ai, te nau mālolo ai. Ko hono huhu malu e kaureka, pea o kutoe et mai mungai huhu malu i ke he taimini. O kune hanga o whakahaofi, a e nau mo ui i he waha ata o koe ni koe miono whaere i mai ki mamani o au ke tau taha. Ki mua e ngai huhu malu i, na e lahi au pito ai mate i ai. I he ngai uinga keke, ka tau te whito. Na mūtok mea i be, ai misere ne tō i hamoa. Na tō e misere i tongan, tō e misere i hamoa, na lahange mate i hamoa, he usisi e nau humalui. Ko e whanua e ni uk nau tui ke humalui a tongani, pena whakahauwhia tau kakai. Aia ke te au ia, ko e o mai ko tala mai whakamahalo, o kui kai, ko hataha kou ata mai le rei, o totonu ke ne whakakaukaui. Ko whe mea o kau mea e information ne. Ko whe mea o totonu, patau tui ki ai. Malo pita. Malo, mona pita pe ana ia. I think ko tongani o ku mona pita. I think ko taha tau tāpua ke tongani ke kakai puako. Ako lelei pe kakai. Pea ko tu au ia neongo e ai hu e ngahi whakamatala ke. He kai ke pehe ko tongani o sisi au pita. Apa te tau whatongani toa Amerika. Ko tu mo si lawe pe mo toa. O me albe na tu na toke ha I fa politikare. Ai ko ka Republicans na tu na toke tai hu. Ko ka Democrats tu na toke hu. Ai ko faia tu ko kai ke ilo e ka kai pe ko fe me te na tu I ai. O mo na pe la na thi u ton ke tau ko wake up call ke kai tongani. Ke nau ki tau to te ki holmoi ki moi si ke ngai whamatala pau. Pea to'o ngai whakamatala o ku totonu. Ko ilo pea ko gai ngai social media misinformation. O to'o ia he Facebook, mai Twitter, me nau platform. E ku whae te nia ko nau taka violent, Kamata ke na hanga na tolo kaila ke violent social media thing ia ba. Kovi, tunga kovi le vai. Pea koe be mo ngahi information ia o fuhala o pito pe ia. O ku mato aki loi pe ia. Lo tonga koe ai mau mai statistika e hao e mo ui he hukumalui. O hao ia he tafa aki. O tala mai e hao pe ia ka pau te ke ala tuhe la whalala. Ai ka ngahi misinformation koe aia o hoko ia koe taki hala e kakai. Pea kusai pe ke tamaga to taha pe ka o ten te hanga whakaloto ia tume to enga ne ki family. Ke nau si kau. Pa koe me pe tama ki whatonga e kakai angela ana. Koe ngai information te minu hau ki moin mai ke kakai ko poke lalahi. Pa nau taha ko te whare mahaki. Mai nuko koe owa pese te hiwa ono ia nau tolu na kai ke huhu malo. O nau whakato mala ka hato. Peheange mai na nau. Aia koe kai tahi ai tala mai ko kei tui ai pe ke tahi huhu. E taimi ko kokoto ai koe me ventilator.
mo toko to mo pneumonia mo toko to ai ko ngai foi whakamatala ko ke asma ke kakai ke na whatonga ko me ka katoa kakai ko na fight against vaccination ko time ko na po ke lala ya mo na family pe ko na mari pe ko na una whakamala kato na pe ko le mai ke o pe ange ho ka to moi ai ko venga me uta fa be ke wa time ko si pe he ta kakai to ia ya fehu pe ngari ko tau meli he pongpongin ma ko to kita na ke pe ko ke me ko na la me ya ai to ke ta pure kamatanga ai ko le ke ka kai fonua ko inga ku tau holo I fo ni me tau to mo fulu ke tau ta va lo ke ke ta kon ko si ka ko le pe o mo po e lava te timi ko tok ta va to kia o fa o ko nai fe po ta no aki mo ngai ya ko anga pe ke ngai kulup to tupu mo ngai siasi ke fe ma o pe ta mo tu ko ni tau ta va lo ke tau to no ke na lava mai ke fakakato na o ka pe ke to nga ko e na to ko ma to tu ang tau to no ko fa mo pe ke na po mai pe ke va ve la he tau pe se ti ko na to ko malo ige to ki matunga me ai to malo ang fonua ko ia be malo pito ka ko tuang pe mo ke CEO ke ne fata ki whakamalo pe tau whakaosi aki ai tau whataanga pongpong ni malo o fa pe ka tapo te pe fa fo nga te minister mo I ka mai ka pule nga o ko ni whakamalo at ke popo ai ka kai fonua ka mai nga ko nu fai he ka fai ngongo o fa ko fa ke te ha acknowledge nga ko na fai he ki kolopo I fisi asina kami mo e timi ko ni kisione finao ka we na nga we nga we to kon la he to mai ki he ma nga ko nu fai pulanga ono fa ha ko nga fa matala ka una te fai fo na to ki polo kalama ke to koni ai ka tonga ko yo ku ta fi ke ka wa ko o na to waka ko fisiko yo ko fa malo la he ke ki grupo ko ni na fai volunteer pe na nga we we ai fo me ka tonga pe he nga I tapa ke ma mani o ku to waka e ka tonga o na fai fa ki nga we fa ta wi sipi ke ka tonga ko yo ku si fai nga ta ya ko fa malo ka na to fa ta wa pe ho le pe fe nga me ka ofisa ko ka pule fa ba fa ngi ot motu kama tonga ni ke fai ai pe hono teke ko ia ho malui ai ka kai fonua malo apito malo apito ko e uai pe ki pa malo he ku te mai e office minister ka mo to mo la mai ko to ke mo ma mo to me malo malo